أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawen yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah kanko e ɓeygure makko nden fou e sahabaɓe makko ɓen fou e kala jokkuɗo lawol ɓeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fou moɗon daroyeɓe nde yewtere feƴƴiniroyande de fi Allah jeyaɓe yimɓe aljanna. Hara en futti meɗen inchallah ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisina kala daroyeɓe e feƴƴinoyeɓe kadi hisina kadi ɓe sincamɓe en o Facebook lawol kisal ɗo inchallahu waɗa ka mandakkewal maɓɓe moƴƴal ka bonata ton ila yawmil qiyama. Hara en futti ka nokku meɗen ka julirde meɗen ɗo masjidu ibadur rahman haray e nder laken Bruxelles fi feƴƴingol ɗo darsji meɗen inchallahu wowuɗi ɗin inchallahu fi kala hariɗi wayri seeɗa mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala suno e sohola e ande e mapunde e gonɗi ko woni kon ka meɗen ko Allah tun wawi ittugol o yoni kadi ittowo mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ittan en hara kono yawiri no newori ya rabbal alamin. Waraɓe yo Allah on kontan enɓe ka yanɓe shahid jogaɓe yo Allah on jonnitu enɓe e turiki Allah bonnanaɓe yo Allah on lontinanɓe turiki Allah subhanahu wa ta'ala on ɓe hawraka e muɗum ɓen yo Allah ɓeydu waɗugol hijabu e meɗen yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe yiɗuɓe leydi e ɓiɓɓe leydi enen kadi yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗundi hulore Allah. Musidɓe julɓe tedduɓe komi andintinta ɗo ko toɓɓere wotere inna allaha la yukhlifu almi'ad. Allah kanko dey o firtata fodore si o fodi ko o fudi kon pelleti o hunnay ko bani adama fodata ronka hunnugol no tawa non e mande naafigi yagal fodugol ronka hunnugol no andirɗen non hadis on mande naafigi yagal ko piiji tati si on tigi wowli o fena so fodi o firta so hoolama o halfinama o janfo naya ɓunkun ko so haɓidama o fantina yalla dannen en tawede ɗi noneji naafigi yagal nayi ɗo mi fillitoɗi si o wowli o fena hara heɓi mande ko gotum e mande naafigi yagal si o fodi o firta woni ɗiɗi tati so hoolama o halfinama o janfo naya ɓumɗum so haɓidama o fantina o feƴƴintina. Joni noon yewtere meɗen nden ko ndewne yilote Allah kanko dey o firtata fodore ko o fodi kon. Joni noon Allah no fodi en fodoje nayi ka nder alquran wattanen hakkile majje moƴƴa e majje. Fodore aranere nden Allah inni la in shakartum mi wondi so yetti nemaji ko mi nemini on kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on. Nema ko Allah waɗanma kon fop kala ko yettuɗa Allah e hoore muɗum Allah o wondiri kanko o ɓeydande kadi ɓuri konko o jonnuma. O neminirima cellal, o neminirima timmugol tagu, o neminirima ɓeygure e ɓiɓɓe, o neminirima gandal, o neminirima jawdi, o neminirima ngari, o neminirima ɓiɓɓe, o neminirima hay addugol ma leyɗe Occident ɗum fof ko nema wayno woni faalaɓe arde ɓe ronki. O neminirima jawdi, o neminirima kala tawa ko immaniɗa foppo a heɓay kala nemaji makko ɗin foppo o jonnima. Allah non o inni o wondi sa yettimo e hoore ɗi nemaji ɗo pellete o ɓeydanta kadi kala faalaɗo ɓeydanede nemaji e hoore ko Allah neminimo ko yo yettu yeru ko Allah on jonnimo ko ko fodore nde Allah fodi en la in shakartum mi wondi si on yettilan e hoore ko mi jonni on kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on. Yo Allah waɗu en yettoɓe hara waɗari e yeddoɓe ɗum ɗo woni toɓɓere aranere nden. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko Allah fodi en woni fazkuruni azkurukum jante lam min Allah jante inde am min kadi mi jantoto fi moɗon. Si tawi a jantike fi Allah a jantike inde Allah nden Allah kadi jantotoma. Sa jantike inde Allah antum Allah jantotoma hara kadi kanko tum. Sa jantike mo e mbatu ɓurgo mawnde Allah on jantotoma e hakkunde malaikaɓe ɓurɓe teddude. Si weeti bimbi musidɓe julɓe tedduɓe janto inde Allah e alhaaliji maɗi foppo janto inde Allah. Innal lazina ko ɗum Allah yewti fi muɗum ɓen jantotoɓe inde Allah
allazina yazkuruna allaha ɓemɓe hino janto inde allah iyaman haray ɓe dari wa qu'udan ma haray ɓe jooɗi wa ala junubihim ma ɗum hara kadi hiɓe walori kadi ɓabbe maɓɓe kono kamɓe alhaaliji maɓɓe ɗin fop haray ko ɓe jantotoɓe inde allah si weeti bimbi goɗɗo wata ronku astahfirullah nde laabi temedere ko loyi o ta goɗɗo ronku juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam laabi temedere ta goɗɗo ronku la ilaha illallahu laabi temedere ko fanɗi o si ɓuri ɗum hina ella ta goɗɗo ronku subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere wata ronku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laabi temedere ta ronku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim laabi temedere sifa wano waɗiɗo wata ronku wi'ugol subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ta ronku ɗum ɗo laabi temedere ta ronku la hawla wala quwwata illa billah laabi temedere sifa wano waɗiɗo e ko nanditata e ɗum ɗo ko fanɗi o ko fanɗi waɗu ɗum ɗo fofago e artirago bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma ka wonɗa wo ngol jantagol inde allah hay haton jinata wata hiɗa ka juulirde tun ma ɗum hara hiɗa wondi tun e laaɓal sonnajo hay so himo fiilade himo yana himo yamira yo janto inde allah ko ɗum woni sa jantike inde allah allah kadi jantoto fi maɗa enen ɗo fof e weltora e masalan si tawi joni premier ministre ma ruwa leydi nin fop hara hino andi fima chaque fois o noddete téléphone yewton e oɗo noon woni grand quelqu'un hande kadi imagine noon si tawi ko taguɗo kammuli tagui leyɗel nden hara ko on an e o woni jaɓodirde konguɗi ñande be ñande haray ko ɗum noon ɓuuri e mawnude musidɓe julɓe tedduɓe ɓen ɓe jantota ko inde allah haray ɓe laatike ko ɓe naafiqiɓe ko ɗum allah inni wo ɓe naafiqiɓe wa iza qamu ila salati qamu kusala si ɓe immike fi juulugol ɓe immu hara ko ɓe amuɓe wala yazkuruna allaha illa qalila ɓe jantota ko inde allah sinago kunni jantagol inde allah ngol ɗo alhaaliji maɗin fop hino woodi no jantorta inde allah wona innugol tun ko jooɗagol bimbe tun ma kikiɗe tun jatta jikirwol ngol masala mi jonna misal siɗa natude ka hurgo no woodi no jantorta inde allah bismillahi allahumma inni a'udhu bika min alkhubsi wal khaba'is noga jantike allah sa yalti ghufranak ndeɗa fuɗɗade salligade bismillah sa gayni salligade ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin a jantike inde allah si tawi ɗa joɗade bismillah sa fokkiti yahugo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ɗum noni kaffaratul majlis siɗa yaltude ka maɗa bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya a jantike inde allah sa hewtiti kama bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna a jantike inde allah si tawi ko a jogiiɗo oto hiɗa ƴewde ka oto bismillah jaɓira inde allah subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun a jantike inde allah sa yalti ka yaasi a yi neɗɗo mo allah jarriburi nawnare ma belsugol a falaka sifa ɗum hewtama an e ɓeygurema wiya alhamdulillahi allazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman halaga tafdila ɗon kadi a jantike inde allah siɗa natude ka marché supermarché fof marché mon ɗa natude inna la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir a jantike inde allah si tawi ari hiɗa ɓornade conci maɗi bismillah si tawi hara ko conci kesi alhamdulillahi allazi kasani haza saw wa razaqanihi min gayri hawlin minni wala quwa siɗa ɓortade ɗi kadi ɓortora fuɗɗora nanal ngal si tawi hiɗa ɓornade fuɗɗora ka ñaamo sa hewti ka waloɗa honɗo bismillahi sa hewti ka walla bismika allahumma amutu wa ahya allahumma qini azabuka yawma tubasi ibadak duwaji ɗin hino heewi ɗum sa fini bimbi alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur ɗo kadi a jantike inde allah kala alhaaliji maɗin fof ɗa jantade inde allah o jantotoɗo inde allah duumiɗo e ɗin ɗo ñande wawanamo goɗɗum bondure wawanamo goɗɗum ñamoɓe wawanamo goɗɗum hay e hunde e ayɓe wawanamo goɗɗum si wona ko iwrika subhanahu wa taala allah noon no wawimo jarribade yo allah waɗu en jantotoɓe inde allah bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirago ya rabbal alamin si ɗum noon feƴƴi
fodore tataɓere nden nde Allah subhanahu wa ta'ala on do fodi e on kadi o inni honno udu uni tore lammin Allah astajib lakum mi jaabinanay on subhanallah o yamiri en o inni en toromo sen torike mo tum o jaabinanay en ko tongi en o jaabinande en ko en torade mo ko ɗum o wi udu uni fiilu amr mi torike on mi yeeyi on tore lammin Allah astajib lakum mi jaabinanay on kadi ko tori ɗon mo ko kono kadi toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala fewton mo toroɗen mo goɗɗo so toriki Allah Allah jaabinanay mo fodde o toraki piiji tati so toraki ko boni yo Allah halkumo yo Allah bonnu fi makko yo Allah waɗu ɗum ɗo Allah jaabinta ɗum tanki a toraki kay taƴugol enɗan Allah jaabinante kadi taƴugol enɗan wata Allah hollidir men ila yawmil qiyama hay fure makko wata ha Allah holla Allah jaabinta ɗum tammun ɗum ko doni Allah jaabinta na ya tor ha inna min mi neɓi torade Allah jaabinani fodde a toraki ɗiɗo tati Allah jaabinante Allah gande mo jaabinanama 75% capanɗe jeɗɗi e joyi on fu o marante lakara o jonnama ka aduna ɗo 25% nogay e joyi on kon Allah himo wowma jaabinande hara nano tororɗamo non kono heɓirano ɓurima moƴƴinande non masalan nawnaji no fokki tun o atorike Allah Allah danda maɗen danda ɓeygure maɗa tanaji e probléme ji e accident ji Allah no hoddino ɗum waɗay o dandama o hiwama an e ɓeygure ma fo o jaabinanima hay si tawi a yi'ari an ko falaɗa kon no faliraɗa non kono andu haray o jaabinanama a jaabinanima fiyo non Allah o fodu en Allah le ɓay tun o firtata fodore sa torike tun o jaabinay a toraki taƴugol enɗam a toraki fi ko boni a torari heñiɗa andu pellet Allah jaabinay du'a ma ko imma ajilan aw ajila imma ko ɗon e ɗon ma nenna seeɗa no wodi no woɓɓe ɓe toroto Allah ha ɓeyna menen nde min neɓi torade toro tun no wodi woɓɓe go toro tun Allah jonna ɓe ɗon e ɗon ko catégorie ji ɗiɗi ari ɗo woɓɓe no ɗon si ɓe torade Allah Allah falaka few ko ɓe noddatamo kon o innay malaikajo sarti ɗon ko ayo Mikael jonni o ko faala kon par ce que mi yiɗa nangol hita o si tawi noon Allah hino yiɗuma o toroto tun Allah no yiɗi nangol hito mago o innay Mikaelu nennu taw jonnugol oɗo ko faala kon par ce que miɗo yiɗi nanugol hito makko ko noddatala ñande bogo ya rabbi ya rabbi ya rabbi jomi an ñande ɓe ñande ko noddatalan kon ɗum hino welalam ça me fait beaucoup plaisir no wallinalam ɓernde nden ga ko noddatala ñande ɓe ñande ko miɗo andi ɗon no gasa mi jonnay mo tun ko faala kon o accere ni toragol lan wonde Allah no nennida sabu ɗum ɗo kadi yen andi dugay toragol Allah kadi ko dewal wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum jomi mon daali torelan mi jaabinanay yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki addu'a'u huwa al ibada wo du'a on toragol Allah ko ɗum tun woni ɗum tigi woni du'a ko ɗum tigi woni dewal tigi tigi wangal riwaya go ɓe inni wo du'agol ngol mohhol ibada ko ɗum woni ngaadi dewal ngal tigi tigi ko bani adama fewtata Allah ɓanta juuɗe mum toro Allah o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema Allah hino hersa jiyaɗo makko nde o ɓantata juuɗe makko ɗen o fewta ka Allah o inna ya rabbi ya rabbi ya rabb ko ayo joomi am Allah rutta ɗen juuɗe ɗon fopp hara ko ɗe mere hay hunde waɗare majji Allah wa awa bani adama Allah sa akkiti toragol mo sa torakimo o seytinayi amma bani adama sa torike mo ñande be ñande o seytinayi Allah si a torakimo o seytinayi bani adama sa torike mo sono be sono o seytinayi ɓeɗo ko gotum wallahi naɓe gotum ko honɗum non accanten on mo tawata si a torakimo o seytinayi toroɗen on mo tawata sa torike mo sono be sono o seytinayi bani adama ko mari jawdi o ko mari jawdi ko ɗumanni wo ko ɗumanni ñande be ñande addu pellete o haɓay amma Allahu subhanahu wa ta'ala o taguɗo en tagi kammuni tagu leyɗele kanko hino wela mo ñande be ñande ya fewtuma inna ya rab ko ayyo joomi am ya Allah ko ayyo Allah itorike ma ittanan ɗum ɗo waɗanan ɗum waɗnan ɗo kono ko woni tun watta heño si tawi tun hina ko boni woni ko toriɗa Allah subhanahu wa ta'ala o jaabinante ñande go hara kono moƴƴiranma noon hara nano faaliraɗa noon no wawande hara ko ni faaliraɗa hara moƴƴanama Allah waɗiranama no ɓurma moƴƴirande ɗon ka gurnanma e ka maydema ka diinema kadi e ka maydema kono noon musidɓe julɓe tedduɓe no tawa e sartiji ɗin kadi fiyo Allah jaabin kadi ko toriɗa kon hara ko ñamata kon koko dagi ko yarata kon koko dagi ko ɓornotoɗa kon koko dagi kono si tawi ñamete o wo jaranɗa wo ɓornatere ndi wo ko wonti ne'ira kon fop koko harmi ko honno Allah jaabinirta oɗo o duwaɗo haray o yettatake fiyo noon condition ji ɗin fiyo du'a o jaabo haray hiɗi manki mi doriki Allah hakkora en ko laaɓi
ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki ko ñaamen e ko ñamminen ɓeygureji meɗen ya rabbal alamin. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo ɓeyni wo kullu lahmin kala huyre nabata min haramin janɗude ne'irande hara koko harmi fannaru awla bihi haray ko yiite ngen ɓuri handude nden huyre ɗon nden ɗon nde yarata aljanna. yo Allah dandu yo Allah harmin ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen foppu e yiɗɗi natugol yiide jahannama. fodore nayaɓere nden e sakkitore nden ko Allah fodi en ko ɓuri e fotude. Allah subhanahu wa taala omo daali wa ma kana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah wo o lettata en fodde hiɗen duumi e insinagol tuuba ruttoka makko o tippinta lette e meɗen. ndareno lette tippinirano e yimɓe annabi nuh, ndareno lette tippinirano e yimɓe annabi lutu, ndareno Allah halkirno ashabul fil, ndareno halkirno ashabul ukhdud. ɓeɗo fof ɓe halkano tawata ko lette ko yiwika kammo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon Allah inni ayon wa ma kana allahu mu'azzibahum wa anta fihim. muhammadu mi tippinta lette e mofte maɗen fodde hiɗa hakkundeji maɓɓe ka teddingol ma. kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fesi ɓe tori Allah subhanahu wa taala ɓe inni e joomi am e jaka ñande ƴettituɗa Allah o a tippina e lette e mofte ande. ɓe tori Allah subhanahu wa taala ha Allah tippini o aya ɗo kadi wa ma kana allahu jawma siforari o laataki mu'azzibahum ko letta e mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wahum hara kamɓe yastaghfiruna hiɓe duumi e insinagol tuuba rutto ka Allah subhanahu wa taala. o inni fastaghfiru rabbakum fa qul tustaghfiru rabbakum insine tuuɓoɗon o jurtoɗon ka joomi moɗon toroɗon mo yaafuye kala bakkatu mo waɗɗa o janɗi o fanɗi o suuɗi o feeñi mo anɗa fiimo mo anda fiimo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah o yaafoma. Allah ko o yaafotoɗo himo yiɗi ɓen waɗa ɓe bakkatu ha gayde ɓe toro Allah yo Allah o yaafaɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala on tuuɓuɗo rutti ka Allah adi nangue ngen fuɗirde ka mutirde ma ka mutirde andu pellete Allah jaɓanaymo tuubo buye on. en toriki Allah subhanahu wa taala on yo Allah o newnan en ko adi kon taw fodore aranere nen o newna yette nemaji joomi makko ɗin ɗiɗin kadi yo Allah subhanahu wa taala on newnan en kadi waawen jantagol inde makko e alhaaliji meɗen ɗin fop. tati on kadi yo Allah newnan en kay waawen toragol mo e haajuji meɗen e andeji meɗen fop o ittana en andeji suuɗiɗi e feeñude. naya ɓum ɗum yo Allah waɗu e yimɓe jantotoɓe inde Allah insinotoɓe tuuba ruttoka makko da'iman wa abadan o yaafo en bakkatuji meɗen jani e to sooki. mi toriki Allah subhanahu wa taala ɓe wonɓe ɗan darde direct ɗo ɓe feƴƴinoye ɓe yewtere nden fop yo Allah waɗan on ɓe yo Allah waɗu on jeeyaɓe yimɓe aljanna hara ko jannatul firdausil ala. mi torike subhanahu wa taala on yo Allah waɗu barki e o page meɗen Facebook lawol kisal wondude e kala page ji ɗin fop wonɗi e wadde fino l'islam o sakitora. yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen ɗin fof majji jani e to sooki suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fimude en anda fimum. yo Allah wurno en koyen julɓe, yo Allah ƴettitin hara koyen gomnimɓe, yo Allah wurno en fodde gurdam no moƴƴani en ya rabbal alamin. ñande Allah subhanahu wa taala o andi ko gamayde nde woni ko moƴƴani en hara ko firdawsil ala woni werde meɗen. yo Allah ƴettito en nde ñande mawɓe men faatiɓe ɓen fof kessum e kiɗɗum ɓe anduɗen eɗen anda kala hanaɓe du'anede e sakkanede. yo Allah taw hara ɓe fof hiɓe ka aljanna firdausil ala ya rabbal alamin. kala wonɓe toon e sattede e sohlaji e andeji ko Allah mari yurmede kanko mari aljanna. yo Allah ittuɓe ɗum ɗon naɓaɓe ka aljanna. enen kadi ko hewtiɓe ko ndeno hewta en yo Allah taw hara ko en yaafaɓe. yo Allah funtin e meɗen e zurriyaji meɗen ɓantoyayɓe juuɗe toro Allah yo Allah o yaafo baba e nene ya rabbal alamin. en ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah hokkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke. yo Allah okku en battane moƴƴo ya rabbal alamin. o sonja e sohlaji e andeji ko woni ka meɗen lagine ko Allah tum waawi o yoni kadi ittowo ɗum. yo Allah yittan en ɗum hara ko ɓel kun fayakun innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ko juulirde meɗen masjid ibadur rahman laake nder Bruxelles. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.